Alléluia. Ma kamfle oye nyamie bo yani e suble do klasu. Nyamie mo tia ma yongwano. Nyamie mo tia ma di ala je. Nyamie so ma asenda. Oni mamalen, oni kamfle oyo ile. Soti nyamie vle. Nsre ikwa kamba ija sukwa kuma yetie ndenga oye. Mimi osuye nkpe minyo ye nsrewo yo ma nklu jo afi mimi oklu otikpa ye ayaki sansa akei beka bek ma flo ayo aklu fue inglo akpa ma asuye yo afa ekanti kikiri nzole ablana oninunu. Jésus,
égua à Jésus de Maïnou. Ma Etienne Dengaouye. Moye. Ola filisanga bo bekan kleli yensuo. Moye nyame yili yungula kleli ke otikblio. Anangama isufwen. Ojasu yinule ke waka mole kan viesa. Ojasu suke waka bo fefe io lui isu asieke unsa. Otima clama. Ya olema yunubo ti yeseke eni yo. Yu afabo fatin. Oyoma e conviction meyi. Sambe oli fifi. Bekakilbe sisili. Oti afefwe. Nyene ye onwini sa titio. Oyeli kesrambo be muyo be tobe iblosa. E yoli fifi. Ya bume ilike fi. Sange kusungu etu pake ye wafa waswa. Ye afe ye ofalio. Eli enwen besutu ifo. Yewen besukle inyene. Ye enwen besugwe inyase. Sange esate bo elube betie onyanikani mone unensuo. Efonle bo efon itie besisili unenio. Efo bo fatake betue na yanya anjwen ye otoli isuo. Ye unen isusuwain nikani bo. Unen isusuwa oni ikani betiema ejujo. Oma watu asena juko. Boku iwala enyami sonyase. Nyame ngaba felu unen famani. Iwala nyami so iyase. Menyase esinyamie unye oninyamie delega bo odelie unwe sate bo ofali bo olgokota okansu paku oswali sate o mama nesu paku sinyame so unye manesu paku lanyame so nyase manesu yonyame so idumaidan oh osatenti Jésus awuli wakansu Bifolenti beboboli wakansu kena manyangwanti kena mati alagenti itiema Jésus aklisu bakunjo beboboli wakansu nyame sofara ka eleyase nyame sofara ka esi uyedama isoti adatike bomara ka la nyame so yase adatike bomara ka esi nyame so uye ma ema nyame eleyase ma esi nyame uye oni saka bo oli wa famaliye oni saka bo oli famaliye bo ateliye idumatia ngwaino yela nyame yase etabu nyame ye nyame idumaida ye nyame idumaida
Ma esse pastor com o menesso com ostranhamento. Et si yanangama nyamien kuli efa kan vula ema o ande tienu famille Jésus iduma inu. Amen. C'est benga mobe soli Jésus nous ande monen yoti be ken mobe ba o nyun ofin kemo emi ofin dianu fiteli. Itie ifa kan vula ema o anglais mu Jésus duma inu. Amen. Vieille wakla treme nous lo. Kebe wule liloy wa kamalo. Et sunzunle, il croit au Jésus, il tient les noms. Il tient et yoduma dans Jésus duma ino. Ati imien kumo onu anun den o kasiembeti na ure. Ndenga ma kan ayenwa. Il tient la fio so. Il tient suwo. Il tient kanvuo. Il tient yoduma dans. Et signe mien prie. Il aura ses dents. Afin et akama a aussi non. Il aura ses dents. Afin et akama et sa tembe non. Jésus mojamo gwali o délié. Jésus mojamo gwali o siesieli. Wo onisram be afien. Ye be kula nga mo be soenu. Be kula nga be la fisui. Ama be atien. Kebe kakio mamu. Ama be atien. Kebe yoli e klonglo. Ama be atien. Que sans un amour ou besou, au kaki surale. Et fa quand vous l'avez au Jésus du maïno, en dette y est qu'un dent, en dette y est qu'un dent, il tient et bonde et mao, et quand vous du maï, il a assez, il a assez, il a assez, il a assez, ati pao, ye ale timi, o viema, on dense que, Timi ngafa keni Jésus, Timi kumba soy, afati guma engwambe no, o mana fisuke, e kula nga e la fiosui, e so wuma, e tien vie, makan vule nyolia titi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et signe mi prie. Blenga ikura tiolie. Ma owa wen oswan ebo ma kenga e di onyunu koni fatansa. Ma e todue kanwo, ma e siable, ma e boesro, ma e tue pen, ma ikura nga mo e yoy oyo oduma idan afin akeni akamandia nulo akeni. Benga mo be tube un vieille okibebe kalo. Sange olien vie un akla traonu vie un akla kata osu afin lo fiteli ye vie mbo la clé o sanu blololo la clé o sanu blololo la clé o sanu makan voulez o yolien na raisungle moy Jésus do maïno amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ma quand vle o yenya mielie. Et ouais ka umie de la ken seni. Mona boti le motwa ikimba kikli. Ngeni Yesu Marie ofimbadala ni marikumbo oli oni marikumbe oli ndiansulo. Be kun asien kejel nakpa afin eminya mie I ange kun. Afin eminya mie I ange fimbe feeling. Nsansikan. Afin eminya mie I ange kun nyamie fi nyamie sulo odrali be kun o akondoli ye buebo be fanyini ndia I anwa otranisu un pajak pake nyamie bo pasisa un tralen fen fita ke nyamie ufuesa sre kuni sonjamu na be un ausube na bakaki ke bausa
C'est un jour, c'est li blabeke. Amulie. Nasre kun amu. Amulie. Nasre kun amu. Afin si kam skunde Jésus. Babe boli wa kansu. On ma wakun. On ma wakun. Wake. 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 Ambla ania li kanga bobe olali nu. Amu otrele. Anko kan kre iso zo fa beke. Wake. Ke wake. Ke wake. Ke wake. Ke wake. Wa du moi amu nyunu. O Galilée lo. Loye amu yo. Makanvle. O nyamielie. Et bien Jésus-Christ. Wake on man dianuku. On man sorti. Strako ajaso. Baku abonda fa mama nyame so abonda ayu nyame so yaye abonda akamu nyame so abonda ayu yaye yele ka nyame okeni Jésus okeni o filintianu o fiteli makafle o nyame ye o ma se onya manga wa nkokaka Jésus okeni se onya maka Jésus okeni on man dianuku o maka Jésus keli kusumun kenvie Makanvle oye nyamielie. On m'a blé d'orasu. Et wa yé nyamiso yaye. Et va to due. Et kavu nyamiso. Et va to due. Et mama nyamie. On m'a blé nganu. Ma ekloa. Yesi si nkpakumu ye wa kavu nyamie. Alléluia. Yo bwenga swakna feme ili bloande wakati e kwatre. Yo bwenga swakna feme ili bloande wakati e kwatre. Me kpanke me boboe. Jifu me kpanke me boboe. Que Jésus beli me panke me boboe yo. Oh me panke me boboe. Me panke me boboe. Jifu me panke me boboe. Que Jésus beli me panke me boboe yo. Oh me panke me boboe. Jésus beli wa be wan be kuine du manunu. Jésus baliwa, be wambe kuine duma nunu, Jésus duma wade. Wenga, samba kweme ili, blo ande, wakati e kwatre. Jésus baliwa, be wa be kuine duma nunu. Jésus baliwa, be wa be kuine duma nunu. Jésus duma wade. Baki kenti ezolie, baki kenti ezolie. Paki kenti ezolie yo, paki kenti ezolie. Paki kenti ezolie, paki kenti ezolie. Paki kenti ezolie yo, paki kenti
kenti ezolie. Ngambe kuni Jésus, Joseph Selia o pa ki kenwa keni manie. Pa ki kenti ezolie. Ngambe kuni Jésus, Joseph Selia o pa ki kenwa keni manie. Pa ki kenti ezolie. Ele mumbe familien ni combien, mais c'est que Jésus keni manie. Pa ki kenti ezolie. Ele mumbe familien si aganwa o, mais c'est que Jésus keni manie. Pa ki kenti ezolie. Dio, pa ki mela edi que Jésus keni manie. Dio, pa ki kenya edi que Jésus keni manie. Dio, chrétien melia edi que Jésus keni manie. Dio, pa ki kenya edi que Jésus keni manie. Kenti ezolie, bagi kenti ezolie, bagi kenti ezolie yo. Soti ezolie jao, ezolie. Na meme. Bagi kenti ezolie, bagi kenti ezolie, bagi kenti ezolie yo, bagi kenti ezolie. Nunca me puni Jésus, je t'avoue Seigneur, oh bagi kenti manie, bagi kenti ezolie. Nunca me puni Jésus, je t'avoue Seigneur, oh bagi kenti manie, bagi kenti ezolie. Ni combien, mais c'est que Jésus kenti manie, oh bagi kenti ezolie. Les mauvais familles si aganwa oh, mais c'est que Jésus kenti manie, bagi kenti ezolie. Nyaga
on danga abo au clément que Jésus a tient. C'est Jésus qui a tient sa part. Garçon a bon na maman nyamie. Garçon a bon na nyamie ya. Jésus. Alléluia. Ma kavla a nyamie lié. Ma egoase. On m'a blanc abo adjuye. Ekuneke esi eni mangabo ande. Yeti me wa uleki gri. Azukpe no akolika anze kinga dumanti abaliwa awo ya afie sro pake ajaso na isio anze kumale mo twa afie nu be kan nyame de be kreli opokun ande afali ajale ke afangu afama nyame se awo ya afie kun isra pake ajaso ma nyame vle osio o masin awo feble yo eni manga bobe jasoli ambon bale Jesus du mainu Manyamie Isakpa oni amu tremble gabo amu diwansu o mansien srampa ke amu gwasi ble kun waju bo eni amu yewasi yeunpa ma makanvle o nyamielie ma etiende gabo malachi fluan de trinsan ima blue o kan créer iwen amu ngega amu nyen ingo tu blusu sakpa am fame ko gwe mi swanu lo Nama alietulo mlomlo. Am sam sobe nia. Sama tikema nyamie sulo anwan mama amu. Nama mama amu nge papa mu lele aboboma musuke na mio. Alléluia. Oma akoto Paul maka kreke. Se eba nyamie inyunu nama eba isa oningben. Oma snakon ngabo asuzuke afa amanyamie fa na jasuk pekun stresu nyamie o ma ikla jasuk na ngabo asuzuke afable nyamie la nyamie iase la nyamie ase ngabo nyamie famali obo aso afa yia ye bo aso afa meme ya fame nti Ma quand voulait oye nyamiele Jésus demande moi isso amen ye kwa igwase oma gbogbo ngabo ina mablam bele nu le ye igwa ye chelemo bokun ngabo ti vitri mo ina mabia mejigisin le ye ti eblusum begwa wlenyo oma ma quand voulait oye le ma ibla ngabo yesu ka ifai manyamien ye fable nyamien Bedi manyamieto nyamieto yo Akoto palu seke bedi nyamieto Bedi manyamieto nyamieto yo Akoto palu seke bedi nyamieto Kakao manga dwalyo Yesu manyatia yo Akoto palu seke bedi nyamieto Manga dwalyo Yesu manyatia yo Akoto palu seke bedi nyamieto Bedi manyamieto nyamieto yo Akoto palu seke bedi nyamieto Bedi manyamieto
Alléluia. Amen. Et si nous avons pris, et quel est mon, yebe oye. Kenya, o quel est lien à famani, na yanya eti, na vrai. O le mali ke kumo ima omo o klafe unsunzun yo. Jésus ingwan mo mani imoja mo gwalin o le gwa. Tra boli oni bois oni sraka ngamo la eyibe na eunwa yo fenti sangesien imojalien o famani pekumba ke o kwande ekra e aipa e anya iti ma ewla pensu ken kra afin ke ifa isanu ninge maoy na ma oike oti dangboko sangema esike osu juma oli enule. Esroke asonu ande chenga nu asina yo e anwurenu. So ikelembenu rasu nama oduman oyodan e afien. Famille Jésus dumanu. Amen. Alléluia. Oma itesu enyame imama lensu itesu enyame ikanvulensu kanga ba yekura ifasizo aneti tideleke ovaraka ipaja yu boku yemama nyame ye nyame so iyaye nyame ngabo plus que Jésus wa wueti boku ode oma ma ikura iblana iwa kanvu nyame e nyame nyaye. Mais só pastor. Alléluia. Alléluia. Makan voulait nyonya mielie. Okeni anza wa kema. Okeni anza wa kema. Alléluia. Ofindi anu fiteli andeti ekenda ma oira esu mae.
Maïe Jassona et bonnet quand vous Jésus. Alléluia. Jésus tieni. Et des fois, on tieni. Wakandia nous l'on tieni. Moi, quand vous voulez, nous l'y titi. Bekula ngamo esi be mo be du mambo ti dan. Ka koko ni en loli ka vie mo be flesi metien. Be o vie ngwalo. Vie le bo akunde yi o vie umu anwume. Vie wa nukun. Neo. Sanga e Jésus lien. Ka sin lo kun awon li ke fi. Avion keni, alléluia. Nyamienda iwan o nyamien sulo o esi fa isa fama sule. O sere nyamien mo. O sere nyamien mo. O sere nyamien mo. O sere nyamien mo. Alléluia. Amen, amen. Ma igwase. Nglemu jasin o enouin wa soma. Yele adjale ngaye au sou. La régie, vous pouvez juste afficher. Et là, c'est Jésus d'Oumaïnou. Afin, l'ikenganya mien sou yoti atre. Otike, et on fangaye sou la, amen. Et c'est l'ikele motue, kwa, et fa, sangaye sou yo, et fa si amoumino, na, et voilà, et on fanga, okun amoumunga moye adjono. Oman, les motue ngosin lonou. Bengamo ba tanda. Kebe soin du maïbo, ba diosran yanyon ablesonicien. Alléluia. Ye, et son zoulen ote tra akbi, c'est ça non, 1530. Néo. Bon, était au mois, néo. Était au mois. On l'a moufangan. Et dans si am yo maïyo ndene, yo wa mounyoule. Était au 276. Kouzma, il y a son zoulé nyo ungulolole. Amen. Sangengamo oti akunjwe yeleke. C'est sran akbikun yanou sran blasan beman koto 1 million able nous ni motwe yanay. Oti son zoulé. Sange sran yanyo ablesien ablesonicien. Ben dangabe talin otra million ablaoni nou. Ambunde, obala kambunde. O clique srankan alen. Ndangaba tay otra esunzule zule. Amu mulege. Il est nous tient ma ela mi enseignant. Sran vie sous la fingle moun. Ah. Nsa mouke kloa ke kengo anwamu anan na vie angba mo fita mundio. Alléluia. Alléluia. Bien o mi wa ken o kun le asumo mo yima. Amen, amen. Oma benga mo ba fa sika o klo embeti nglan ila miense ma miera besu. Benga be fa sika beti nglan vie ma miera besu. Benga befa a ba mbeti a blessieni nan manya mierabesu. Benga befa blale mbeti a blenuni nou manya mierabesu. Benga befa waka beti sran a blesu onignon manya mierabesu. Benga befa obwen beti sran a blessien oninso manya mierabesu. Ye donga owen ndanga moitan inuanti 26 364 000. Sange donga sou ngamo sramba yimo we sanoti million kun 997 000 oswa 2 million nyon maila mianse. Alléluia. Alléluia. Ma ekloa etu ekunune yo amen. Ke bobo we nyunule mo enwi ke esuyoli ke pain o wala ye fanga. Okun yesi ke vraiment nyamien ni e onu. Amen, amen. O man ka sonu wa vie kana mo wa loin tablimbe ole binga be nan clement anko kle anuma ke mbo akundan sere wa kun o mi anwule no mo nklo ke nsere mo sran vie mo oklo ko yo
Sangé donc a sorti quelque ça nous. C'est ça? Yo déjà so montré en même. Les mots tu as nous sont ni li que c'est li que blessement pas ninge que ngasambe no nyamye klo ka swa wakanda. Tadi a wiko sanu ti quelque sangé ngamo a ngure o usuka yo o ike wakanda sa. Amionye ayo okun yo nga wo nyamye sanu. Alléluia. Et si nyamye kle nya ki o mamo sanu. Like kula nga fama eke yo obobo okan vulentio. E asa ke e sran wanzo. E asa ke e ura sran finfinu. Sange ninge nga ma yu hasien so. E wion denu ke aklafa sran mo yale bo wesu fa digument. Aklase sran bo mo lali ke fi. Aklase ke man. Aklase ke ni sran lika. Aklase ke fa man soufwen. Ngalen owondenu ye benga mobe lison kusuman e anwen ke akpokilibe akibe yale nule oman be kula nga mobe we mobe sanuti kekle nsre oke asianwe o son bebo vielie bo akloke ofesu la file ndumwa vielie akloke ikanga o sanu odumwa fama be kula nga mobe we so sanu ma owa wenwu ka be ma be so Jésus du ma inu like nga mo esu yoyen ndanga esu te ke ifa plan oswai misre wa misi yele ke asinu na yona stranviembe fin yale no fite Jésus du ma inu yu soma ke vie so nga plan e kula nga e di yale anyambe uni e nanti Jésus du ma inu ke vie oswai plan ke vie ningeli e yo ma ekula engwan kati Jésus du ma ino like ngamo afaula ya ngulensuke yo ma hoy ma ifanga ma yeso ma kan vule nyolie afin etio mamu yasu yakia e afenu ma e angulen o jaso ke oyo okunsa famille Jésus du ma ino ye isrewo amen banya miera musu amen amen. Gloire à Dieu. Et à molike le mot Jésus de maïnou. Jésus bodeli woi. Garçon glona bonde memei. Il demande tia o angle muniom minama ni baba. Alléluia. Jésus ngo tieni nglemu ekloke etojuna ele ase ememei afin onison fata. Wasana yo,
Senda Fata. Sans soulier. Wasane yo, oh, wasane yo. Wasane yo, oh, et signamia et la wase. Oba delimio, wasane yo. Oba mani migwani, wasane yo. Nana nyamie, wasane yo. Wasane yo, oh, wasane yo. Wasane yo, oh, et signamia et la wase. Oba mani ngwan wasele yo esi nyamye wasele yo nana nyamye wasele yo wasele yo nana nyamye milose
Jésus, oh, oh, Jésus m'a délié. Oh, 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 oui, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh, il sortit ma et même. Jésus, il m'a gâté, habitez-nous. Jésus, il m'a gâté, habitez-nous. Jésus, il m'a gâté, habitez-nous.
Alléluia. Namuo. Ya to dwe ku namuo. Ase nyame ke kemo okingwan ongwan we sanu. Alléluia. Asa subie. Au mi sanu. Sa subie. Ongwan wa sanu. Oui, ça fait aussi na masreko afi Jésus o kenindai isanu ngwango e asreko kwegwa au me isanu
Omi sanu. Ese kwe kumekwa. Owa sanu. Owa sanu. Owa sanu. Omi wo. Omi wo. Omi sanu. Omi sanu. Omi wo. Omi wo. Omi wo kwe. Omi wo. Omi wo. Omi wo. Omi sanu. Alléluia. Alléluia. On a vraiment. Amen. Est-ce que les chants sont là? Comment? Pas qui kembe nous, on fablé to Dieu. Et quand vous n'y avez néo, qu'est sorti sous? Alléluia. Comment il est Dieu? Une samo yato okwe quand vous n'y avez li kawle. Blofwe nous otike conseil quand il mbalo. Et voilà mon fanga que ancien lo nania. Okwa partager. Anke. Anke nyamanu. Neo. Et to Dieu nyo blofwe nous. Okwe to kun bawle nous. Neo. C'est sorti sous. Dieu sait que sans fitia que Jésus ça. Ça kunde bobo ako blofwe mbe meno ako benga be imantika ngambe loin. Chinois me loin. Asunya sramoti ke isa. Alléluia. Oye, ça a monté tiasio. Et soit quand vous Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Tu n'es comparable à Jésus. Et parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Tu n'es comparable à Jésus. Oh, j'ai cherché personne. J'ai fouillé par-ci par-là. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne. Et j'ai cherché. Il n'y a personne. J'ai fouillé par-ci par-là. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu.
Nul n'est comparable à Jésus-Christ. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne. comme Jésus. On chante ensemble. Au milieu des fils de Dieu, Nul n'est comparable à Jésus-Christ. Parmi tous les fils des hommes, et j'ai cherché, partout il n'y a personne. comme lui. J'ai fouillé par-ci par-là. Personne, J'ai tourné dans le monde entier. personne comme lui. Oh, j'ai cherché, il n'y a personne. Comme lui. J'ai fouillé par-ci par-là. Personne, J'ai tourné dans le monde entier. il n'y a personne comme lui. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Hey. Quelqu'un pousse des cris de joie. Il est ressuscité. Il n'y a personne, Il n'y a personne comme Jésus. Dis avec moi, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne Comme Jésus. Il n'y a personne. Comme Jésus. Il n'y a personne. 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 Personne comme Jésus. En Afrique, Personne. en Europe, Personne. en Asie. Personne comme Jésus. Alléluia. 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 Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Personne comme Jésus. Il n'y a personne. Oh. Comme Jésus. Une dernière fois. Il n'y a personne Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne comme lui. Et acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Hein? Personne. 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 C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Personne. Personne. En tout cas, nous on est informés. Amen, amen. Personne. 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 Personne comme Jésus. Personne. 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 Personne comme Et Jésus. alléluia. 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 Oh, Emmanuel. Emmanuel.
C'est Jésus. C'est Jésus. Elohim. Elohim. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. 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 Tout puissant. Tout puissant. C'est Jésus. C'est Jésus. Glorieux. Glorieux. C'est Jésus. C'est Jésus. Elohim. Elohim. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Je veux t'entendre. Alléluia. 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 Oh, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Alléluia. Plus fort. Il n'y a personne. Une dernière fois. Il n'y a personne. Comme Jésus. Hey, il n'y a personne. 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 Comme lui. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Le deuxième chant que nous allons chanter est une de mes compositions qui donne gloire au Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il règne dans le ciel. Il est saint, mais il nous tient dans ses mains. Il est fort pour nous délivrer de la mort. Il est roi et il nous attire à lui. Amen, amen. On peut aller? On y va. Entendre des cris de joie. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Tu es Dieu. Et tu règnes dans les cieux. Tu es saint. Tu nous tiens dans tes mains. Tu nous tiens dans tes mains. Tu es fort, tu délivres de la mort, tu es roi. Tu nous attires à toi, ô Éternel. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Gloire à toi, Seigneur. Encore, gloire à toi, Yahvé. Tu es digne de recevoir la louange. Disons-le encore, gloire à toi. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es Dieu.
tiens dans tes mains. tiens dans tes mains. Tu es fort. Tu délivres de la mort. Tu délivres de la mort. Tu es roi. Tu es roi. Tu nous attires à toi. Tu es Dieu. Et tu règnes. Tu règnes dans les cieux. Tu es saint. Et Seigneur, Tu nous tiens dans tes mains. tu es fort. Tu délivres de la mort. De la mort. Tu es roi. Oh, 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 oh. Nous attires à toi. Et on y va, on y va, on y va, on y va. On danse pour le Seigneur. Oh, tu es Dieu et tu règnes. Tu règnes dans les cieux. Tu es saint, mais tu nous tiens dans tes mains. Nous tiens dans tes mains. Tu es fort, tu délivres de la mort. Délivre la mort. Tu es roi. Oh, oh, oh. Nous attire à toi. Tu es Dieu. Il est Dieu. Dans les cieux. Tu es saint. Tu nous tiens dans tes mains, Seigneur. Nous tiens dans tes mains. Tu es fort. Vous délivres de la mort. De la mort. Tu nous attires. À toi le roi des rois. Tu nous attires à toi. Toi, éternel, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Toi, éternel, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Toi, éternel, tu Allez. es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Amen, amen, amen. Ré. Amen, amen. Parce qu'il est ressuscité, quand il est ressuscité, il est ressuscité. Enyamieli owuma iti adwen sekeyo owuma mi nyamieli owuma owuma mi nyamieli owuma owuma o mi nyamieli owuma Ouma o tianangama. Ouma Jésus-Christ ouma. Ouma minyamiel ouma. Ouma o minyamiel ouma. Ouma o tianangama. Esosue. Ouma, minha miel, ouma. Ouma, minha miel, ouma. Ouma, oh, minha miel, ouma. Ouma, oh, tianangama. Esosue, ouma, minha miel, ouma. Alléluia. Minha miel ouma. Hey ouma oh minha miel ouma. Alléluia.
Be boboli mi mien wakanda solo. Be fali Jésus kosiendia nous lo. Kodili kensan ofilo fiteli. Oh ouma oh otianangama Jésus est Ouma, minyamele ouma. ouma Ouma, minyamele ouma hey minyamele ouma ouma otianangama Beboboli Jésus wakanda solo. Befali mimien kosiendia nous lo. Kodili kensan ofin lofiteli. Oh ouma oh otianangama Jésus. ouma, Minyamiele ouma. Hey. Minyamiele ouma. Ouma ouma. Ouma ouma. Hey. Ah ouma. Minyamiele ouma. Ouma eh. Minyamiele ouma. Ouma oh minyamiele ouma. Ouma oh tianangama. Onga la fisu asuwumale. Onga kisesu asuwumale. Afi ouma oh ouma oh ouma oh ouma oh ouma oh otianangama Jésus est minyamele ouma. eh Minyamele ouma. ouma Minyamele ouma. ouma Otianangama. onga la bisu asumli manle onga fora fankwesu asumli manle ouma o onyamieli ouma ke okeni awa kenvie ouma minyamieli ouma Minyamele ouma. ouma ouma ah Jésus est minyamieli ouma ouma Minyamele ouma. Minyamele ouma. Otianangama. Antomania ouma minyamieli ouma ouma minyamieli ouma mayeto ekwe mayekpa ouma minyamieli ouma ndekpa enga ekeleni o minyamieli ouma oh ouma 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 otianangama Maye bonne Alléluia Enyamieli ouma
Amen, amen, amen. On est pour Antican. Moi, viens, moi, viens. Ah, c'est quoi ça? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et là, bien, c'est Jésus du Maïno. Nyamira Yesu dans les motuens à nous. Alléluia. Ma eka e osunu yan Bible en baoulé nous. Akotombe nyoli endetre kun ima motue. Ma ikura ejasona ikanga. Acte 1:8. Akotombe nyoli endetre kun ima motue. Sanga nyamiewa wen ko ba amusun anti amu anwaka minde Jerusalem wa nizide men umonu nsi ini oni Samari lo lele faju asien I ayelie. Amen. Et si nyamie pli blenga otiolie. Et dia klungwe ke etio mamu ye wo nyunu. Nde polenga ma kankli ma odi engwa inujuma. Ma Jésus tient les mots tini o yesura le mai. Ma Jésus tient les mots tini o tike hakunanso. Ma Jésus tient les mots tini o yoma e yopa e wo e nyunutiti. Ma Jésus tient les mots tini o yo ma e fa o ena eniwo e yo sran moi. Blentiolier rasuma et Jésus du maïnou. Quelqu'un dit amen. Amen. Maïboissé. Les motuens à nous, nyamien, au faliblé, au clélier, ça souvent. Au clélier, li qui est dans. Mo, au clayoma, et quoi n'a eu et yo Jésus, ils sont en fouet pas. Amen, amen. Et nyamien, au ti nyamien, au ti temps. Yé, au ti pas. Au cloquet, et zoin, au nilien, au yokun. Yé ande tingamo et grand sou yele que Jésus ils sont en fouet au bogasini timi. Dis amen. Jésus sont en fouet srangoti Jésus sont en fouet au bogasini oni timi. Alléluia. Que Jésus ken yande kenu wa kema okoli okon fin lo pla okoli keke. Ojili unglo clé ils sont en fouet mo. Yem Mathieu n'etre ablaoni motue noin o wa sumambe o wa wulabe sanu juma o ma juma soin o ti kingi ile isu ye ekloke e akundan owo afin akoto Paul ken Rome fem clin d'être bluni ancien nokeyo je n'ai pas honte de l'évangile moi ken bable no kundelo maikanga. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Romains 1,16. Romains 1,16. Nyonzo kuma mi jasin fein bolenu afi iye oti mfanga nga nyamie fa desranga be lafi isu be crown. Alléluia. Amen. C'est que nous avons un point. Yasin pa ibole nous.
Nyanzwe kwami. Jasin pa ibole nous. Afi inu yesra nyetio. Alléluia. Alléluia. Oma misini minimu anyanklo fwe kwamu. Kosanga ebisa e un yeleke wafase. Ye donga e unuenu. E nu kungun ekla jaso mo ebo jasin so oni timinio. Wafase. Ye ekla tuwe klun e di jumangamo nyamye ofamani yenio. Ma e wura kwensuke ke Jésus o wuli anuma ekeninde. Kebe wulendi anulo bon kabona ba wulendi anon kebe treli mo be bobo ngalen awura bwe dankpa otoli akotombe su bebi sabe unke sramo esunzu ke odenio yenga ba tremo ba kunye elie se awura bwe dankpa otoli besu sange Jésus wa yakia be awura bwe sonu. Alléluia. O ajiunglo o klelibe. O jiunglo klelibe na wa wura be fangan. Like nga mo kani mo wa sonbe nui mo bakla swanu mo bakla lafia sui o a sesin o klelibe like ekun. Ko jiunglo klebe ken ba blana sonui o wura libe fangan. O mambe wini wura ke yo. Que Jésus sait que oti ati na wuleni ngwan sakpao. Que Jésus sait que mienti ngwan oni kelen be wuni wuleke sakpao. Alléluia. Ma Jésus yo so ma alléluia. Ma o afenu, o mbukenu, o kokole nu, ma oniobe nanti no jiunglo kleo. Alléluia. Alléluia. O ma se ewen di lalonyo. Unzusuye ofatake otaka. Unzuye ma eklanya fangan e jaso mo eseke ebo jasinio. Like klikli yele ke Jésus o keni sakpa. Misini minimu ke e di parking. Ma e rakpensu ke e nyamye keni sakpa o. Ye ko keni kusumai. Na ke o keni na e ngamwe fa esa eto e blanu. Na ko keni ke eto e ja e fasi e kunsuo. Na ko keni ke e transena e yo mone ken asonu fuel. Jésus keni koko e na wawula e jumanu. Ye bla mwe be kanyo afek masimbe kani nzike ikura ekla kan BCZ. O delie ke e sui. O delie ke e di juma. O delie ke e yoli e klonglo. O delie ke e yo e klusa. O delie ke e kaki elie e kaki ilie. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Oman e wike akotomu que Jésus betrali Jésus serait dans pakuni bebe fiali be wandili. Itie manke bebi sa akotopie ke olie on fanke anibe onu iwan keke namio. Anwumini asimpa. Nani nwake ngelo. Neo. Kabe se wo mbo monwanzo. Nyan benuvie Jésus bo nsime nsi ande nsi aima. Yeah, c'était fort. Strenti. Be kura be wandili. Sange ke Jésus balin. Wafanga be kura be fialin. Ko jiungloin o tweni be kura fiteli. Jésus sou yakima o feke likano. Non, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus o sou yakima o feke likano. O ko twen o fite. O fa o fite. Alléluia. Afi ple violent engwambo ka transe sa nyanzwen kun. Afi nga onu obobo mo nyanzwen kun nu. Jésus wa fa o fite nu. O asi o envoie. Alléluia. Alléluia. Oman Pentecôte kenu. Be kura nga mo be fiali mo sren kuni be Jésus o awura be nu fangan. Amen amen. Fangan nga mo amma be o e man nyanzo enwandi. Fangan nga mo amma be o e man sren wandi. Fangan nga mo Jésus wa ma e o yo man
sre oni nyanzwe ikura ngale onwandi engwanu. Alléluia. Ye timi so ofinwan ofinyamie iwa wesan. Ye nga ikengele. Kebe o Jérusalem le iwanzo. Entrant le aminde nyamie iwa we o atiamu. O atiamu. Ke nyamie wa we ko tiye. Inyanzwe o Israel imbuke o ikura so onwandi sa fia. Ma o yeso ma Jésus du ma inu. Manya miewa wen o tiye Jésus du ma inu. Manya miewa wen tiye Jésus du ma inu. Kanya miewa wen ko bay be wigren akotopie mo. Oh celui qui aussi à Jésus. Pensan na pe kumba. Judali e libo e li pe kumba. Neo. Pierre yo e pensan. Ça dit quoi il coin. Quand tu es niou kan olo. Atre pa do kan bo sini. Otile bo akuna ye ma bo tout de. Ah nyamie ukami. O kinle. O kun pla kun wa bise ikun. O kun nsime. Ke blanc ko le. O inke mi anyo ekun. O fanke ngale bo tra krikri nganyoli. Ça va aller. O ginle. Ke bi abise kasien, il est bien o wa mui ke quoi ça? Alléluia. Sanga il croit son bain, Jésus croit. Il croit son bain, Jésus fait l'imiter. Alléluia. Nya, sans vient me le mense o tenga ebe. Ka fwembe ko ni o ukazu. Sanga Jésus croit. Na plisuma ba e mako bo ko mi ke Judasa. Na wandi nyamie. O tenga ebe le fwenu. Ke Judas ko que Pierre vie croit yomo o kende noni so mo vie likan o kun Jésus metin sou kan ça yoni yo ma c'est bon o foi Jésus nous alléluia Pierre sonye kenya mi wa we mpali o ilinzu o granzranu o meaniensu o se ke sango su ju na ka ya nonze ya bo Sanga Jésus y kasienga okani yenga wa yenu ande alléluia kebe trako to mu bo be ko asonu pengpembe jasu pie jansa je iwon nya ngamu kan etio sanga nganya miese ke kan foi grâce ke kama stramo sere kunyo kla ijo ke ngasa Stramo osuwandi okla ijo kekasa. Manya miewa wentie Jésus du mainu. Manya miewa wentie Jésus du mainu. Afise nyamiewa wentie. Olema awulo kunu mo esukla wuluma. Olema swa kunu mo esukla wuluma. Olema sran kunu mo esukla grama. Ne ya seke Jésus Christ. Ne ya seke fongwama Jésus. Ne ya seke otie Jésus balio. Ne ya seke nya osatembe tio balio. Alléluia. Qu'est-ce qu'on y a mis wa wenko tin ingwan bobo oti kakiwa okun kaki jasi nanga mo eke nu anu gumi oti jasion alléluia sange obobo ongwan o kaki jasi kebe wu oli anati kinkura akunjwen owo nyunu kanati kinkura asutogwe asumama nyamie be na won ka su plan le be no won ka asu miamia le ati sramo ongwan bobo oyo mo srambe transebe bisa on bebisa be unke ngale le ofin asie benisu srambe nie ngama owe mo ilien e na won ko su koko le e na won ko su kande tele alléluia ma engwan be so Jésus du mainu ma engwambe so Jésus du mainu anya sifwe kun Jean d'être ngulon ima blaoni nu ma enia Jean d'être ngulon ima blaoni nu
Jean d'être ngloin ima abla un oninu. Pharisien mu asonu kpengbe Jésus est sans kun Dieu okumbe sekeyo nya la mien c'est quand vous nyamien afin bien aller oti sate e fouet voilà oti sate e fouet ye anyansi fouet mo ngunya se o sebeke sorti sate e fouet ninsima o sangali ke ngamonsi yele ke la wanse sangasine mo wanse di amen. Alléluia. Alléluia. Iwan yo sorti sate e fouet nsima sangenga nsi mingwan oti lalo mingwan wakaki mingwan wa ipawatra la wanse sangasine wanse la wansawle sangasine wusawle la andi yale sangasine wanyambe unu la mienwle ti poto wa sangasine dia klunjwe Jésus oti milalo. Alléluia. Ovara ka ngwan o lalo nanga ikangumio sange engwan oti lalo. Amen, amen. Amen, amen. Yeah, mankulolen o traenu na enyansralika e yolike pa na yaki pa ele. Ngale nkroaye man e lalo dilen o nyanfanganyo. Alléluia. Alléluia. Le motuen anou le jeudi, comment on dit ça? Week-end et quand Jésus il a kotombe dia yunziwa neo e kusu o eli soko ko na e adiguma ya ma eviengu na kebe ye montio sangese 600 like yo e 600 pa yo o di la lomai e a lombenu kenye afwe mwankunu kenye ton like ma eviengu ke dio ke tendandan ke ngasame ko junior moi mwebe mbe ngabe tranlem ke de akoso akuna dio e nga eti krisifuen ofara ke kanga eole e srambeye na kebe e montio na kebe e panvietio sangue e so afin Jésus owenu nyamie iwa wen owenu. Alléluia. Alléluia. Yeli ke ngamo otikasi mo otike oswan ebo lalo dile nu yele nyamie itimi nyamie iwa wen koni onu o yisambe nglo o jatre o yoma eyo mvialie nu wa wenu ningemu mo kanvu nyamie ninge nga sran bobo kla fe fanga eman nyamie iwa wen o swan ebo o jinglo koko inaba sike Jésus ti nyamienti. Alléluia. O selike benga mo be bojasin sanga mo be subesunye ninge nga be subesunye timi nga mo façon bende nga be kan ibonye. Alléluia. Iwan nduma nu benzu be tukpa ifo mbeze be jwe anya sifo mbeze sutre fo mbeze bobo mbezu jabubu amu beze klumpa fo mbeze blia fo mbeze yale fo mbeze. Alléluia. Alléluia. Nyamie wa wenyo fatimi son fa suesuo ma ekunde ke nyamie wa wen itimi beji be nglo engwanu. Amen, amen. O mami sini minimu se ekloke e jasona e bojasin ma nyamie inden oloi misini minimu ani anklofo ekpamu ma nyamie inden o dumwa enyunu ma nyamie inden oloi mandenga mo ikan se iwan di lalo bobo ma otaka likenga nyamie limoti na wure engwanu ma ikan. Alléluia. Alléluia. Se iwan ebo jasin bolen na ewura fikeyo ofin sate mo toli sansu mo nyamie o afe wine mo wuli wakandansu
ko wuli wa kandansu wa kamalo o keni ye ko keni kusu itiema ekla nga e la fisu ekusuma enya anangama ngwanio. Alléluia. Na ira fingale o lema sran kwa siansu wa mo tia sate ifo kan wile kan se ilo tombe kenkeni o lesika o tia nyambe unfwe sanga so lema Jésus tout ça là c'est zéro. On a la Jésus il croit en Allah c'est zéro. Il tient maman et me be wura que Satan tin be nyamie be klamantansu. Alléluia. Yema e yaki engwanu na nyamie kaki engwan sakpa. Nseli ke engwandi lalo neo. C'est engwandi lalo srambe wi. Kawo jumansuloin. Man srambe wi ke ati asonu fwe. Man srambe wi ke ati Jésus wa. Man srambe wi ke ati Jésus sonzon fwe. Kamu ogwabo loin ke viembe wa Mary. Olia wa Mary vie. C'est amen mania. Nan sran via ze be wa etio. Amen amen. Amen amen. Qu'est-ce be wa, qu'est-ce be fiabe nigemu suklulo. E nga eti nyamie wamu na yovie. Nga be fle tricherie. Na yovie. E o sumbenu ya lombenu mangbatai o tren ya fien. A ulovie menu que ça tonu sa be akima. E sanga wen ti kriti fwe. O se ekladi la lo e pa. Ku commune nous et lo ebe di un trenio. Ani atolien souci vie fite fuka wa un. Ha. O eseti afi eklaya ki asa kema e a lo liembe no ete di un tre. Ye benga be ole kembe ni na akosebe ke Jésus klo ko debe. O so ke mo du mo de ona so ademi wa demi. Neo. Neo. Ah, manyamien oukaye. Manyamien oukaye. Ye le nyonu e kula nga yo nyamambe su Facebook mbe su TikTok mbe nu ninge ngokanvu nyamien ye ofara ke yo. Ke me nofwe mbe publier be ninge fanu bizamu. Wa fase oli nga elebe nwule kati nyamien wa. Wa fase ebe nwule ke oli ati Jésus ils sont en fwe. Misini minimu. Ninge kula nga yo ben man e wura kpensu ke yo ofara ke enzuen ofa Jésus e bisa e unke se Jésus o mi osunulenyo il yo e wa fase. Alléluia. Jésus yo e wa fase. Manyamie uka e Jésus du mayinu ye nama e yaki srewa ma esre nyamie den se ke se ble o le o se ble nyan le o plein kula nu ma yezu ma esre sre wai oti kingi na bleng ba esre wan kusuma be koto be jasu swano sre wan viole ka nanti konia sre wan viole bo keli kanti wuyu aijo ma osange wa kuna no asuese asu sre wai model soni itia ma koto Paul wan yo se nyamie wa wenyo tinge e o le black ni wa fanga be sre black ole stre wanu be pan black ole stre wanu be ijo black ole stre wan onu obunyo e be ijo akun. Alléluia. Alléluia. Sange ofara ke estre. Amen amen. Ma estre ke nyamie jiunglo ma itimi ojiatre engwambenu ma estre so se oti eklo nga estre wai nyamie jiunglo ke efite mo e bojasin ani sran vie yanu ani wa bli osegania Jésus yo djedwe atinge ande osu ma ijo akpangban ke Jésus klo osega jo ni ma won klo wa ngale nkle so kasra mi me wa atinge lo oso ke osu tie man den akan so tie. Alléluia. Manya mi itimi oni enati Jésus du mayinu. Alléluia. O ma misini minimu nde pole kan ama onu yo we eti Jésus i jasin bofwe wa kemangben o kenike yo i ken le soin e ko bo jasin ne o kenike e kan klem vle nu lo fwe mbe kura ke yo
o keni ko keni mo kura li vienti e kura nga e la fisu e su wuma e su kama vienu sange eken ya enyan anangama ngwan hallelujah nyamie wa we nyo tin yo nyamie wa we yo tin yo se la fisu sapa yin nyamie ofa ngwan ofa di lalo ongwan yo ti jasin krikrinio ongwan yo ti jasin krikrinio unro fanga so bobo kania ongwan àwọn so Jésus nu sange obobo akla dia lalo ka kaki olina koko ka tindenga e se nyamie ke mami ngwan o lalo krikrin nklo ke mi ngwan kaki sapa na odilalo hallelujah ma ikura ejaso na estre nyamie c'est que ici nyamie pli ma owa wen o yimi ici nyamie pli ande kenu nsre ke ma owa wen o yimi ma ondemu mo ofimi no fitein oji otimi inglo ma mingwan oyo owa we ilie ma mindemu bedi lalo ke ale timi ke ale kurale ma mi ble ma mi fanga ma mindemu oni mi anwren oyo olie klonglo na nkla jaso mbo jasin mma benga ba mlimu na be bla ohun ma ondemu be traminu ye ma mi ble ma mbo jasin srenga owo minui tu nyanzwenga owo minui tu sasi sasu pelema owo minui tu na ndi ojuman ma owa wen ofa otimi ofa utumisu na atre sa dandamu be sumisu na srambe egwegwe na srambe ngwan kaki na be wiwleke ati nyamien yeso famille Jésus du manu yensrewo amen mai bonde ila miense alléluia alléluia mai fai kelemu na yala miense le mo twenu benga bakla bama ewla mufanga anwo asonu ipage nsu like kula nga mo eklili owlo nama edi pamu afin nyamie osu digmo dan e afin alléluia en fable na ania nyamie ndenga mo ekeni loin antie viebo otili sange franu amunga mo nyamie otiketike sufa kleo alléluia ma efa ekelemuna e ala miense alléluia. So
sous Jésus de Maïnou. Manyamien oramu sous Jésus de Maïnou. Ma ofa ma akuna panga wo amu su ora sous Jésus de Maïnou. Samukloka mu manyamien likena amu amule noticie si wakamu yoy. Nyamien ogwa sonzwe oye moye pa. Alléluia. Like kura ngamo nyesran sanu otimilalo. Otimilalo. Amzike mone ken kura Michel nganje otikoto kwa blasan. Mone ken kura. Anuma noswa ka sonu vieke sans concours sanu enveloppe koto kwa blasan wonu. Kotiza. Alléluia. O mian kundanu okunya mi bobo yoyo. Nsu kenso koko ena na moyeke ambobo ambisa mu kenko fasika so ini. Nkenso na ngula mufanga. Oli nga ayo fasi enyu okunya. Se sakpa wo angule nu ka yo. Ibobo otike sin ke yenvie ni bo kunde viegwanu. Ke yenvie ni bo kunde viegwanu afin sin so fata makono. Alléluia. Manya mi ramusu. Ninge kura nga ele. Oti lalo ble. Oti lalo dile ble. Manya mi yesona amu wi ke oni amu wonu Jésus du maïnou. Alléluia. Samu buili ke kingin. Nyamie ni amu nanti. Okunton klasu oye lalo. Ya mu dio. Amu ngwan bobo okaki lalo. Mo yeso mamu Jésus du maïnou. Yeso ya ufwembe nou. Yo, amumo ni bale. Amumo ni bale. Manyamiera musu. Amumo ni bale. Amumo ni bale. Amumo ni bale. Manyamiera musu. Amumo ni bale. Amen. Ya ufwembe tinsan. Konsukpenu yele enia aka ngesa Catherine ofin yam sokro o ni fa oni ngemna bla ansenu o lesa osuba aka ngesa Catherine o ministère como be frère Midea o groupe de prière no mayami rosso moni balé ye enia nyo be klokebe ni ebeka Cliclin yele Eusu Kwasi Samuel ofin boake c'est ma zone. Samuel bla. En sobe nous pas ni debole. Ilioti flambeau. Manya mi rosu moni balé. Ye ni an kasien yele Bazare William. Bazare Williams. Alléluia ofin divo. Oti Aris, Yesu no oube choral no, ma Yesu no pa. Obake oni eka asien. Ma Yesu be kula be no. Alléluia. Yo, amumo ni bale. Amumo ni bale. Manyamiera musu. Amumo ni bale. Amen. Eyo e mami oni eniambe ke e be boni balé. Ke mami Catherine wa sesin yam sokro lo si lo fwe me ke e be like o. Na e wa enzo. Mo kale titi. Amen. Blenga diwa manyami raso. Ye enianga mo be ba ke be ni etran. Manyami ra blenga mamu diwa nkususu. Nan sisi ambo jumanga mo wa musanu. Amblama edi nyamien iguman ande ken oti souma le blé ma ebodiasin afin Jésus ken ni sakpa alléluia ma croit ejaso na esre e nyamien kasien ma nyamien isura len otramusu ande ti ken dan ka diako onu ankunu fa onu ankun fa bodiasin ka twin ne moi ji jo genu ovien nen Nia fo nous en coucou ma va rasranso. Alléluia.
Manyamie sura le outu esu. Les motuets d'empa et edilio. Nyamie fali blé au clélielike. A kotombe nzuen sou au clélielike. Mula mufangan ke ancien et fluanzulo et nyamansulo. Na influença sombe nous na oyo sura le maye. Et si nyamie pli on vlenye ande otie ken dan akeni. Be kura ngabe be o hein oni be ngamobe ni esu nyamansulo ma osura len o kata e kura esu etiolie akemangben akenike e bogasin akenike e kankle menu fu be kura ke sakpa woye a desran woya ti nyamie ibuaba mo osalo e satemo mo ya ki un satenke yo ma enyeso akwe ma enyeso fangan nanga mo yo e ayo Jésus du maïno rali mo twenga sumaye ma e trangwanu afin a ongwanu like kura nga mo we no mo wuli mo kenvie Jésus du maïno a fait kura nga mo ti wule mo o mambe su ji na fangwama be Jésus du maïno ji na fangwama be Jésus du maïno ma engwan o ilalo dile ma engwan o ilalo dile afin ani o nu sakpa manyamie ya undwe o tramusu Jésus du maïno amen. Yes,